Sanibonani, ugogo Mseleku lo okhulumayo bakwethu. Ugogo Mseleku niyamazi ukuthi uma iqhamuka esikeze ukuqhamuka nezinto ezibaluleke ngohlobo lwesimangaliso bakwethu. Ziningi izinto ezikhona ezenzakalayo kubantu. Uthola ukuthi umuntu unenkinga, ngithi nje mhlasimbe ngilinganise, uyawuza umzimba wakho ukuthi uyaluma luma kule ndawo zangasese, uyaluma nje kule ndawo la ngaphambili emakhwapheni kuyaluma, uhlala nasebusweni la emashiyeni uthola ukuthi uyazizwa ukuthi uyababela. Njengoba usathola ukuthi uyababela kodwa ukaboni ukuthi intoni. Kodwa kumele ucabange ukuthi njengoba sekuqalile kubaba kanje lezi ndawo zakho zangasese, okusho ukuthi sekukhona lokukhona ngaphakathi ngale ngaphakathi. Ngoba njengoba ulokhu uzubabelwa vele kusho ukuthi lento izothi isuke ibiphumela ngaphandle igcine kwesinye isikhathi unganakile uthole lento uthole usuthi uyayenza uyayilapha uthole kwesinye isikhathi ngoba usuyiyeke kakhulu ungazi ukuthi intoni. Kubalulekile ukuthi nje uhlala ube umuntu oyinothisayo izinto ezenzakalayo emzimbeni kwena. Ikakhulu nje mhlambe kuyenzeka kube ukuthi uyababelwa isichitho sikwena seyintwala. Iy'ntwala ziyababa. Uthola omunye umuntu ukuthi usaba noqweqwe ley'ntwala. Ugogo-ke lapho kulowo mzuzu uba nawo umuthi wokuthi usebenzise ukuguma ugeze uphalaze ukuze usikhiphe ngaphakathi lesi sichitho sey'ntwala ngoba kahle kahle kusuke kuyisichitho ngoba ungezwa ngesinye isikhathi bese kathi nje kunezinto ey'nambuzelayo ngisho emzimbeni wakho. Uyayizwa loo into ey'hambisana zonke lezo. Uthola ukuthi kuyanambuzela la emzimbeni wakho uzonke uhanje ukhuphe ucabanga ukuthi hawu ngabe kunenyoni ezalele la ngabe kunesidleke senyoni. Cha khona uthi uyaphuma nje obala ukade uyibonela la emnyango uzwe ngathi uhukwa isilwebu. Akho silwebu semcabucabu la, akho silwebu. Yingoba yini lento yisichitho oyithunyelwe kuwena ukuthi wena ikubambe ukuze wena bangakuthanda abantu, ukuze abantu bangathi mebekubona babe nokukujabulela noma bekhuluma nawe babe mnandi nje abantu njalo bakubuke njengomuntu onesicefe. Uyazi umuntu enesidina enesichitho usuke enesidina ngoba uyabona lezi iy'ntwala ey'lo zikwenza zikunwaya zenzela yonke into zisuke zakhe isidina kuwena. Yingakho kubalulekile ukuthi uhlale bawumuntu uthole nje izinto zesichitho, uyaqhuma, uyageza, uyaphalaza. Wenzelani? Wenzela ukuthi empilweni kuwena yonke into ihambe kahle. Ngoba kuyenzeka uzizwe kwesinye isikhathi uyababelwa nje noma nje ichitho nje ichithwe endleleni abantu begquma beganga benza ukuganga bese wena uyayithatha leyo nto. Ngesikhathi uyithatha leyo nto ingalesi sikhathi wena usuzoba nalesi sichitho esakhiwe ngalento le eyachithwa endleleni, hhayi nokuthi uphonswe umuntu. Kwasiganga nje umuntu ethi hayi ufuna ukubona ukuthi obani abazoyithatha lento noma mhlawumbe uzozwa sekuthiwa ubani unantoni kanti lesi sichitho sakhe lento ayenza eyenzela abantu kube bahukwe lento yakhe ayenza engazi ukuthi intoni la yenzayo. Kubalulekile ukuthi bakwethu bangozwa umzimba wakho uyaluma bese ubheke ukuthi ngase kube kwenzakalani ngoba kuhambe njalo uze ukuthi izinto bakwethu ezenzakalayo kubantu ziningi kodwa ezinye suke zenziwe nje ngokuganga. Umuntu enza ukuganga ngamabongo ngoba efuna ukubona ukuthi lento emphethe ingamphathi yedwa ibaphathe nabanye abantu. Angazi mina ukuthi kwenzakalani emhlabeni noma kwenzakalani kubantu. Bakwethu siyanicela ukuthi ninakelele impilo zenu. Ungathola nokuthi mhlambe wena uthi uyofuna umsebenzi kodwa awutholi. Uthi uyofuna nje okuyintoni okuhle okuzokusiza kodwa kwenzeki ngesimanga sokuthi wena vele unalesidini esifakwe kuwena, unalesichitho lesi esakhiwe kuwena esihambisana nalezi zintwala. Uyayibona leyo nto? Injalo nje indaba bakwethu. Ingakho bengithi ake nginazise-ke ugogo-ke ngomhla ka-1 no-2 uzobe esegole Protea Glen eLavender Street Extension 2 odinga ugogo noma naleyo nkinga le engade ngikhuluma ngayo. Ungangifonela ungitshele ukuthi gogo ungangisiza ngento engakanani. Uyayibona leyo nto? Uzokwazi ukuthola ukuthi usizakale bakwethu. Abanye kuyenzeka uthola ukuthi omunye umuntu ngesinye isikhathi lento kade yamqala kodwa akayinakile nje nhlobo ukuthi lento le ingase iyisifo ke noma mhlawumbe maphela isigcwagcwa kubantu ufuna umsebenzi awutholi kanti wakhelwa ilento. Ingakho kumele ukuthi empilweni yakho uhlale izinto uzinakelele ukwazi ukugeza uqaqeke zonke izinto zakho zihambe kahle. Siyabonga bakwethu, siyacela bogogo, siyacela kogogo omkhulu obani osisi omakoti ukuthi abanalezo nkinga bakwethu baphakame bangaze badineke kubakhonyana babo, bangaze badineke emakhehlaneni abo bakithi. Siyanicela niphakame bakwethu ungazi ukuyilungiselela. Ugogo egoli njalo uzobe ephethe izinto imbiza zonke ugogo usuke eziphethe kodwa ungafana nokufona-ke na ngoba khona ezinye engahlale ngiyiphekile engiye ngifuna ukuthi ngiyenze ngoba naku umuntu eseshilo ngesimanga sokuthi kusuke kuwukuthi ayisheshi kakhulu uyabo kodwa wena uma uyidinga ngikwazi ukukuphekela ngikwenzele. Bakwethu izinto zinjalo. Siyakwazi futhi nokwenza imbiza yokuthi umuntu uyawa
hlala nje umuntu awe. Siyakwazi ukwenzela imbiza abakwethu udle leyo treatment yaleyo mbiza kuze kugcine sekuthiwa nje esibhedlela hayi-ke uma kancane-ke manje ngoba akusabonakali. Kuyenzeka kanjalo bakwethu, kodwa-ke uwena ozoyisholo-ke uyikhulumele ukuthi yintoni uyidingayo gogo. Siyabonga kakhulu, siyathokoza makhosi amakhulu, siyajabula bakwethu uma nizoyilalela lezi zinto esosikhuluma ngazo ngoba sisuke sifuna ukunenzela usizo nokuthi izinto zenu zilunge, kungakhona la kubambeka khona kube nobumnyama kube namathuzi, uhlanganisa into engahlangani. Bakwethu siyanicela bakwethu ukuthi izinto niyinakelele emzimbeni yenu noma empilweni zenu. Imizi yakhiwa ngokuthi unakelele izinto zonke ozizwayo empilweni nasekhayeni lakhe egcekeni lakho ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi into uthole ithelwe egcekeni. Ngakho-ke kumele ukuthi ulalele yonke into eyenzakalayo kuwena ngoba lokho kusuke kuzokwenza ukuthi usizakale. Siyabonga-ke bakwethu ugogo Msile kuzobe segole Soweto Protea Glen Lavender Street Extension 2. Ufone uma usumdinga ugogo. Niyazi njalo bakwethu ukuthi nganitshela kudala ukuthi inamba eku-066 leya endala yathathwa umuntu wangapha koNyamazane Mpumalanga. Ngelinye ilanga siyofika kuye ngoba siyamazi futhi ubani igama lakhe. Kodwa-ke nani-ke msaniloni naka-ke lo muntu. Yabo thina sinadube la, asinayo udube kule nto yethu kulama video wethu siwenzayo. Lo muntu othi uma umfakele imali akutshela ukuthi ubani idube usuke eqamba amanga osuke ephakathi kwale channel kaGogo Mseleki. La nje njengoba uGogo Mseleki nje yonke into yakhona isuke izothi Mseleki. Umuntu methi mfakele imali ubone ukuthi iveza lesibongo sakaDube lesi ekuyibona benza lobugebengu babo, ningafaki imali. Siyabonga bakwethu, siyacela ukuthi niqaphele bakwethu. Usayenza lento isathuka yenzeka, abanye abangazi ababeyithathe kudala inamba. Ngicela ukuthi njengoba inamba wayithatha kudala ubuphinde futhi uyicele kugogo inamba, usithola inamba entsha, uxhumane kahle nogogo, ungagcini usubambeka zigebengu. Siyabonga makhosi, thokoza.